Ban imka kyrteng bat sa kanam wat ladau klem don shu hagani kasla porthei u commissioner and secretary jongkatan barikor bat lariti ba FR Kharkungor uloong ba katnat trikam kadon ke Kyrmen bandon no da literacy award institute kyrteng jong myllung Soso Tham kum kadak jong ke jingle buram yakabau lano sniang hagatho katar jongu khasi kani kalawan hagjelang baraki ke jingdap prapu isnam ke jingkla no umulung Soso Tham habakren ku munong sha khot kerpang uba sumar sing sawen uloong bakiladon ya kakhusnam kiang nang ba kakhusnam utirot sing kakhusnam upatagon sangma bat udah sung tunat sibun lada don sa kakhusnam Soso Tham habakren ku bukongsan menteri kesorkar bapai ikatan barikor bat lariti uba sanbor sulai uloong bakajing im bakajing tre jong myllung Soso Tham kan long kum kajing aimen sim ya kapateng bonwan bat ban budin ya kedinjat kejung u Hikam kijam kumunang hikai school. Do poin school lei ba dan kot dan sila kasi ke school. Entah hang tu ulang untuk ikut kasi. Wang be saben prakhat tit mesti tahu. Untuk senang toy daladi ikut kasih kita lomba kesepak kebukoto tam joni kumkun nyaksa naskon kita akan tujuh kini kisamla kebamata berkenong kemensim kumum Soso Soso Tham bandang kita kemensim banle daladi jumlah yang diban up iwe bansale iwe insale kata nyensa kada dektian ke balat kabade ke sabdi nado kata tebanle hangto kini dektian nyensa ke ban putot ya libro peti juga imlang salam He was also a story writer and an essayist, a great thinker and an ardent poet of our state. He is also remembered for his compilation of poems like Ki Poetry Kadukasi, Kadu Interaction, Barkisni Barimpu Nyokret, which is one of the most distinguished works. He was the first poet to initiate secular literature and also the first person to use of Khasi idioms to translate works like Aesop's fable title, Kiphawan O Aesop. He is being idolized and regarded as the symbol of golden age in the literary history of Meghalaya. Snake
jumut bat uklur ba pau ni kong jong kari Henry ubalaburi yala dia na kaperthai hakisni jong u bat de onda ba don syo ka ni kaperthai ba kyrteng jong u ka nang so siang bat kham ubi hangi ki long dien Lakhayu Soso Tham hakasnam khatra hinyo pulai hasad so pen so ra hakalong yeng kapong dayo dakot Henry kalong pat kayeng kabadon burong bat viuble shika dai kakemie jong u kadai kelingkian tham bad kupa jong u hat tongpe ulahi kai ha government high school dei hangni banglayo I bat nap jingduna jong ki god pule khasi ulah kerpat ki missionary bat rang ba khasi bakin tho god Henry Kim Shimla banle kumta ulah kut jingmut banle hino daladi hang ni yo I shai kedan bahasua pun tem ya kedui tara jong ke poetry khasi upet shaulung shilong kum utin rai ni benta jong ke khasi kol shot kumba uong kat badang ne ulung shilong kat badang ni kesni kiktin kisur bathyang jongka kinyat saudong kari